Mahar je zelo zaposlena. Vsak prost trenutek izkoristi za telefonske klice in zbiranje toplih oblačil. Za pomoč Sircem je navdušila tudi sošolce. Dat die mensen in Syrië dan denken, fijn dat andere landen ook aan ons denken, dat ze ons helpen. Maharo skrbi dogajanje v Siriji, saj je tam veliko njenih sorodnikov in prijateljev. V domovini njenih staršev divja vojna v spopadih med vojsko voditelja Asada in uporniki je umrlo že več kot 60.000 ljudi. Toen het echt heel erg heftig werd, vond ik me gewoon heel erg zorgen te maken over waar mijn familie was en wat ze deden en hoe ze zich konden beschermen en zo. Sorodnikov in prijateljev v Siriji ni obiskala že 2 leti. Stike z njimi vzdržuje prek spleta. Mijn nicht is nu online. Dat ze me mist. Nou, ik mis haar ook. Ko je Mahar videla fotografije premraženih sirskih otrok in polna taborišča beguncev, ki zmrzujejo na mrazu, se je takoj odločila, da bo ukrepala. Pred nekaj tedni je tako zanje začela zbirati topla oblačila. De mensen daar hebben eigenlijk al heel weinig, dus het maakt niet echt uit wat je geeft, als het maar warm is, dus dat ze het gewoon warm hebben. Kmalu so ji začeli pomagati tudi drugi. Tako se zdaj polni že drugi tovornjak stvari za Sirijo. Gewoon, dat was voor mij genoeg. Je kunt niet kinderen laten doodgaan aan kou en er niks aan doen.